Pwuhng ko kusunet kay Sakaw, Rutsunga tao lukay ang wito ko ng Pohnpei na uyak po toro karya sa tuwawat. Masaan uyak po rin Legislature, Pela Balap Kolonia. Ranwat nialam, ako si Su, paran kaunor yagat riya sa kono. O ranwat, uyaran karya sa kriyawan, uyak po toro wat. Kailang gadlanan, uyak po, amawag tayo bangkat yan na law-law, o ipan patungan, pagkita rin, Vice Speaker, tawan para napram, ulian tayo tayo, law-law, at saka tayo, uyak po. Kalangan Speaker, iman, dugo, Marlon Way, dan batuan sansan, dan kabagat. Umay, samat subi di kalangan, wajib sabal narakan, lewer itu no saksit. Usan patuyang nan, kutko, sampal, isip walang kunaisam, muwe, sunan sagarti, wal katung lap, dan promoprobi, sabal na pasanti. Bumpak, pasapat, susukin seperti yang saya gunakan kusanar, singkong naur, secumalang dikailal na isang susudutan, cukup isang singkong katunga, marat kalangan, riyan na isang munatan patulang mga ay walian tukit koros ni sangsan, tapi dan kasing panotong sa punat ng sarawi dan kaway ng kit wal upanan ranwat tan promo ingkak sanamaw ya chapiyar kamsak balaylay onatak aginat at wal sarata ipatuan sangsan kasyang saratanan kapungkan surya kiyo katung sawas jangan katayan kemuliaan kau nak tunggu sangkulo silis. Amin. Kailangan din ko pro may Vice Speaker tawan para na pram po yung low. Kailangan din Honorable Senator Kakoros teka kaya katla mo tayo ipan po na sa Chief Clerk kung roll call. Senator Atsana Pran, Senator Kikwa Apis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Songster A. Etkar, Senator Wilfred H. Edmond, Amen. Senator Phil E. Edward, Chief. Senator Stific A. Edwin, Senator Cacherico L. Irene, Amen. Senator Aurelio P. Choap, Senator Alfredson Latorre, Patrumatman. Senator Tenny L. Leben, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tenty Tesuo Luis, Amen. Senator Benjamin H. Lutwik, Senator Makara Miguel, Senator Selton Chinet, Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Simena, Senator Francisco Simram. Nine, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief muna tayo ba ang katla chancel magtayo sa bulman ka quorum tayo katla mo tayo may kupura po yung kakulian tayo tiyaw ya sa bulman tayo sa karatan Kapwuhng melel sa karan Mexico Kapwuhng lap ang kupura na nilap sa karan Kaibuni o Wawlap ang kupura na Raksoko Wawlap ang kupura ni Shoko maun ko sa bulimarlikan ko nanalang ko na ang kadiyay ko Waw Tororong labalap kay Tipalian Tiyak Momotso Government National, State, Local maun ko Kabinan Pohnpei Honorable Joseph maun ko Karyawan Kabinan Honorable Movik maun ko siyong kapong labalap Honorable Nelson Joseph o yang amoy siyong kapong kankoros pasaksit itungal wow ang Vice Speaker Abram Floor Leader Latorre o Honorable Senator Kankoros maun ko lang sa Amarokan o Luisokan Sirisokan so masakan o lang way o yawuliya panan kalarwat
Men Pohnpei kan chorus me patang nan chamber kan kalal maslikan kalal. Rakat og try leo panan huyok forward hoy ban tor paranta tong sabul matay floor leader lator. Alangan kubro speaker mon patrola speaker kom kubro ay tungal kaping ang kakmelel patron kupurakan korus kaping total ko kupurma kupur sabakon ko makaipay to naman tayo loyong sanamo speaker kom kubro ay tungal kaipon wow hangkak melel patron puli sabul mong sansalir nilang pan pron rail so bay di ko Pohnpei was accept my speaker ay tungal wow melel ang kakwong kong komi Honorable Vice Speaker, tungal ko ang Honorable Senator kan Koros, Melel Pilman wong kilang Kaliso Seriso, lang kanat, lang nuway kasampalakan Koros. Speaker kan kubura, ng bilgak, Melel wong ki, lamboy labalap kiti mayang patrong sabul mamalyak puro kasampalan ranmat. Speaker Pilman patrong, Sabul mamuwaw matiyangar melel manwong ki iray lapalap sustakan koros mababali executive branch melel judiciary o government lab national level lelwang local government kan pilmanwong ki tunay yusak mabat pato Pohnpei maslikin Pohnpei pilmanwong ki sabul mamal chief clerk o sabul mamal staff kan koros speaker kon kubura yang kak Patawan yung kamagot tayo lang kapantela channel doon uyak ko purun mo rin rangot. Karaya man. Saan siya lang mga kamagot mo niya? Karos mo itong kamagot mo masa niya eh. Oo, masa niya siya. Kamagot pa ita. Try kapantela. Wata-wato alaltan sa mga try journal. Floor leader. Kailangan speaker. Pagkain po si speaker. Five speaker. Floor leader. Yes, floor of five speaker. Kami five speaker. Kalangan speaker mo iban yang sakar ay tungal siguran kaping de punya wal kung kupuro bukan kat pati yang aja nagdal sapul mo yo flow leader na lapoy nilang masaksit itungal wong kamu wong di flow leader wong ki kan to kabayan na ropel senator kan ibil tungalan ko wong iral kan koros na pati yang chairman sang ranwat kalari o natiltepe yan men kapesa kan main speaker kamu kupura tuangkat ulian tu ketika juga tu kasamu amen mana kap sambal na kapung kanat kisang sukselang nampoy labalap puci Mr. Kadkadaur yang kita kadang kasamu kiyau kasamu dapulapun Speaker Vice Speaker pagi yang mulia saya dia ropo nasi yang boleh balak kalangan yang ramai seberak yang panjang kami Kalangan speaker ay tungal ran mawon mensang lelawat kan kubra mo kamu kubra ay tungal sakar mesigwa wanggak patang sabal mamui ran kawakan paytaiter Protonan wasan malam ay tungal wabang kubra mo 5 floor Kambakabay, Honorable Senators Karos, Melel, Wautor, Local Langso, Nanapas, Ulang, Poliso Suriso, Kanat, Uso Masakan. Kapatayang mo, Mr. Speaker, Mr. Latore, Lamboy Labalab, Ewiya, Uliapan, Pininwaw nan, Isokonetian Win Kitri. Walia pa siliman kan pilibilitasang balian tiyak yang momot kaya kasiliman momot siliman en balian tiyak patang usus pilibilitat tuaman no yata kriyaman en sokonati bil kapatayang ima pil pukog balian liaison ng PTA patungan kamel patang ranwat bil uya Pilmen kair o kawitan songan hanano makatkan me pilsusu pay palim me batuan kita to ay batuan sakar kita pun kak patong kabasa mamia kalangan sang vice speaker ang ni kasam ulang pay labalap honorable Latore ang kalangan speaker kalangan
Kalangan Senator Mikel, ilan kapatapat essential sang kami. Solar point of privilege ay ban po na floor leader la torre. Kalangan speaker ay tungol wow sa palang kakpatpatuta pang promo pang prongkat kasumbalwat speaker man sa kura kuburmaon niya tayo lang kakrop sa matay kalantar katiyang bo na item ng paysak siluyay unfinished business. Kaya man. Chansa na mga kamagit mamiya, tayo ng katiyan po ng paysak siluyay unfinished business o tayo katiyan po ng paysak siluyay ban po na sa chief clerk. Legislature Bill number 5/2 line Raisak 10, a bill for an act amending 61 BC 6-164 pertaining to the theft of Sakaw plant and for other purposes on the Kayawan Watawat. Tayo ng kakatiyanan masinaban kamutan ko sa network, makupurin po na sa floor leader. Kalangan speaker tungol wow tutuwata pang promal speaker man sa kura kuburmaon niya tayo lang kakatiyang masa ni kung matang kusunod pa kutuway sa sidu na binariso kuno sa bulman kitan watawat kayo. Kaya man. Chansa lang mga kamagito, koros mo itong kamagito masa ni ay. Oo, masa ni so. Pag kamagito po ita, diya masa na ba? Chairman in Chayan ko, introducer rin, kamutaan ko sunod. Diya masa na po yung kamutaan ko sunod. Paputuwin siya sidula, binari siya kuno. Kom itur ta itong Chairman in Finance. Kamuy, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Itungal sa karmasik po igi. Ipantungal ang kitchat. Ang sugusid. Kung kupura po yung kakpadya nga sa mga sakaran kapung kayo po na wow may patoyer nin lang. Itungal wala pang kupura mo may Mr. Speaker. Huwag ko malala itungal Vice Speaker Mao. Floor Leader. Itungal wow turor bang kupuran dukun kutar Senator Michael. Nasa buwafik Senator Adun. Napasok es Chairman R2 yung alwabang kupuran ng Senator Kankoros. Ilman pati ang kupurakan o kasamuan ki pati to lang buhay lawalap kiti man pati ang tayo ng chamber may isang rawat. Mr. Speaker, essential lang sa matay sa sininayo muna tayo kair ang mabit kamutang ko sanad may patron pang kura tayo may isang rawat tayo rating dear masin pa o i-makaunsak sa matay session routine masan dan kamutang ko sa network pa sa magtay sa iglel ususing sa kulman kita ang watawat kayo ay member kailan Kadkadaur Pausela wasak magtay lelya na sa matay session na yun kailangan may Chairman Carl kawait mamiya yay email pong para ta masular masanapan kamagutok tayo bang katlanan main motion Karos mo utrong tayo sa pulman kita kamutaan ko sunod pap kutuway sa silu laban niya sa kuno o watawat kayo masani ay uwang masani so kamagat pa ita tayo sa pulman kita kamutaan ko sunod pap kutuway sa silu laban niya sa kuno o watawat kayo o bahan kaprolan sa matay kamtiyan chayan ko porang kak report mo karyaw kim sa klang watawat ito kamutaan ko sunod chief Salar, Mr. Speaker. Snaray ban po na si floor leader. Kaya kailangan speaker ay tungol wow sa palang patpatuta pang promal speaker man sa kura kuburmaon niya tayo lang kakrop sa matay kalantar katiyang bo na item ng paysak tayo ipil kalantar. Saan sa lang mga kamagatiyo mo? Pwede yan miya utupan kamagutok tayo katkatsir po ng paysak tayo ay ban po na si chief clerk. Legislature Bill number 5/2 line Raisak 10, a bill for an act further amending section 2-116 of Title 66 of the Pohnpei Code relating to legal sale hours for alcoholic beverages and for other purposes on the Kayawan Watawat. Kailangan chief clerk talang kakatiyanan masinaban isang mo mo ban po na si floor leader. Kailangan speaker ay tungol wow sa palang tutuwa pang promal speaker man sa kura kuburmaon niya tayo lang katiyang masa ni kung matang kusunod tap kutuway sa tayo laban niya sa kuno sa pulman kita watawat ko. Kaya man. Diyan sa lang mga kamagutok, pwede yan miya utupan kamagutok, karos mo utong kamagutok masa ni ay, uwang masa ni siyo,
Pag kamu kita poita terbang ketianan mas itu. Maku pura empona se introducer and kamutan kusunet. Kamu Senator Edward. Alangan kami honorable speaker. Kumkupre ye mona ibang pacha. Pagini karkarat. O wow itu ngal sekarang kay bani. Wow kapeng ngagak cepat ceng sabun chancellor. Itu ngal wow bang kami honorable speaker. Wangki honorable vice speaker. Honorable floor leader. Honorable senators kan. Menyang wangki raikan mesancellor yang bang kami mepacha yang yogi kurun sangat. On bil chancellor sabun murakait honorable speaker itu ngal wow wang sabun staff. Chancellor motion in challenge kacang nan masin ben kamu tangko senet watch floor leader kawit tier honorable speaker beberapa imen pagitan kar-karak isongon kupur mom kupurkan kupurelat kamu tangko senet tahap kupai seksilu lebih riset wono enkakan filmie orang kamu tangko senet tahap ki Paisik tua oleh beliau riset pono, enggak kan ada itu atawat kayu, aku perpulang sapun mukamitin, cien ko korong-korongan wiyawiyo poltong pangkupur. Dioralap honorable speaker. Kalangan Senator Edward, ini kagak patrawan me kupromiyo toge tahap ketua isyak tayu lebih riset pono. Kalangan kamu Maku pura informasi macam Chairman in Jayan ko. Kamu Chairman Speaker. Mawai men yang wiai tuan sekretarian KAPWARESOU wow kayu Pohnpei kuburan sampai kuat labalap. Kepercayaan itu orang mau orang railkan ibu yang social media tu video yang sukses. Itu orang wow bang kuburan main speaker, orang ke vice speaker, orang ke floor, already wawat we honorable members chorus luan ki parliament में yang child nan kalari ये हमारे लंबई लबलब इति so speaker ओम बिलवट में संसद मोटाइल men berwanda de memie istri में behind बिलवट udan kamutan utak lawat misalnya nan pilwat aban mie nan pilleo me ugatala submoral kusanet on off sales store kan the store kan makin etskila chap tuga armasen tungale te kang chagau nan premises kan was off sale ri ibaron me ansu samularo mie floramen menu mo kono pata buengak Patuan long ugataglayu mesansan kamatawat puegi me sponsored the other floor amendment wo should have Pohnpei email neta pulaiwat pupusang nan ugataglang ko sanet ni orlap speaker enga karayraila induan inangin kamamata mewat pangukit sang isagriya wong blokeo wong parkan narmaskin patola tungal sakau o pito churugak patowan meagot sanan mon sakau aban bilmao sa madail revenue and government roads wegi iman patowan net wegi government we million government revenue pero kusunat mau utakla mau yung met even baruan togi utung kamatan te kawai demi kan ka kupurmau o apaliala orang wadawat kayu kapurelang kamedi na sign go orang-orang an uyawi o kapurpurto ya report Parliament Makupura mo na ipan po na sa kamagat mamiyaya rain po na sa mga Senator Edwin o Rail kan makawatan ng lima rail. Ikalangan speaker ay tungol wow. Katren sa karatang wow kan mamiyay ruan kan kami. Vice floor honorable member kan. Si Rail kan may ang katren mention ranwat ng
chamber what to Railgan na PPN ng KAPWARESOU. Mr. Speaker, may nong kamutawat yan pain patosang pain isito na tame proposan suot kanalalta yay puran mo moswat Pwuhng Ray moin tame essential ng kamutawat moin when payang mo magtreban PRK extending na wa awayo home tame niyer moin lepen mo metani o sami ineng batuan sa moin sumbar moin Isyak sama-sama laro ita moin utungat atok moin sudo ya kami. Moin na ibilagi simala. May ibil itsangar songon mo kaparan ko. Mo tami patawang kasambal gi moin ran rio kay we have floor motion in sto sa accident to na kailan. Ito la sangar mas. Kami bilbatuan ng kamumantahan kiluat moin kahit isang lokasya kriyaw ko lang klokewo natin no moin kami ipatuan kasambal ki isang klok tayo ko lang klok limaw ni Soran when close warga kami ipatuan ikin turta klok limaw ngay exercise ko na matmatawon me Israel kan me kamo may o yan sa maraban to isang ng par loklim na ni Soran Israel kaya nga isipro patuan niyo sa raban siya ngayon iyagis perki kasampal ki iwan ki kamong tawat Pwuhng tama miye personally iwan patuan moin kahit travel reservation ito to ako'y manansansal sa kalangan. Senator Pwuhng, mamawar, sansal me mayor kamagut trailer return to machan be, o miya utkan kamaguto. Masular machan be ipan pone sa kamagut. Koros me utung kamaguto machan yay. Pwuhng machan isyo kamagut paita. Koros me utung trailer kamanata kamatan ko senate pap kutuway sa kayo leben yari sa kuno o kaprolan sa matay kamitim chayan ko machan yay. Pwuhng machan isyo kamagut paitar o kamatan ko senate pap kutuway sa kayo try kamanatan watawat kayo o pangkaprolan sa matay kamitim chayan ko kurang ka report mon karyaw o kaim sa plan watawat. What a privilege, Speaker. Kamu Senator the Chairman in chayan ko Pahrek. Kalaan ko, Mr. Speaker. Nalaan siya ang privilege wood. Ngayon patuan itangak ko sa maray rule 1 ang patuan withdraw kamadaan ko Senate 502-26 in doon ay patuan wawa yung Chairman in Finance ayo. Kagkaryaman. Chancellor mo kamagutin withdraw yung mayor o pwagi ay miya utbang kamaguto ipan po na siya karos mo utong kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagut paitar o try withdrawer kamatan ko sunod paap kriyaw lebenyar riyay sa puno. Speaker. Point of information, my Mr. Speaker. Kamu Chairman card. Kailangan, my Mr. Speaker, ito nga o sa pal bangkupurakan koros. Ipatuan me tatakot assign ng finance area finance ko na bata buena pali tatakot ibil masakala tala na ito nga chairman mo po kasik me bangin miya wewe bane iya so me amen senator bangin withdraw tatakot yung assign ng EU committee. Pero kung kupura may Mr. Speaker, ikapin ki, patatakwat, ininta,
o sign ayo. Saya kan so mau kamitin mo ni and kakapali autraran what. Rimen bagi bang kupulakan dahil ko benet tatak pukat. Sama tayo sudah benet takil karamba. Apalagi ko sendet mau kan saya kamera lima konengan mo kit. Ay kaping kaya nga ito nga chairman mo amayi tatakot assign ng finance amban withdraw sang chairman in kamitin chayan ko iman pagita tatakot na assign wang kamitin chayan ko. Kailangan may Speaker Aku pura ye pag yu trailer kommal male bina su bang kommal try kommal
Patrawan memona trail komaltik trail utroyer kamutang ko sunat limab kuryaw lebenya reisyo kuno. Miete pil lebang utro kami Senator Perez. Salam si Speaker ito wow. Yung may sanger acting chairman in SAP. Ang baruan utro kamutang ko sunat pabagituwi sa kwalo lebenya reisyo kuno. Pagkariyaman. Chansalang mga magkamagat yung mayor, matoko kamatang ko sunod tab kutukoy sa kwalo, labinari sa kuno, paros mautrong kamaguto, masaniyay, o masanisyo, kamagat paita, tribal utroyer, kamatang ko sunod tab kutukoy sa kwalo, labinari sa kuno. Kamuy, Senator Louie. Kalangan mga speaker, muna itaan patro, untuk kita itungol sa karataan wawan, hindi sa pamumima. Patroyan nindang, Pasakisaka itungol sa karataan wow bangko promo my speaker on gify speaker honorable floor leader or honorable members ko karusia Israel kan napajang trenan gallerio PPN men kapesera sangni wawa pena maktay patuan tungolen ngolen kipene o wawa pena ma ibil patuan sangren acting chairman in land o may buyan kak withdraw LP number tapugi walisak na binyal reso ko no kamagit marteka withdraw Chansal mo kamagat yung ipin mayor, matoko kamutang ko sunod pab ko walisak na binyal reso ko no. Karos mautong kamaguto masaniyay, o masanisyo, kamagat paita tribal utroyer kamutang ko sunod pab ko walisak na binyal reso ko no. Miyatra kamutang ko sunod. Senator Edward. Kalangan Honorable Speaker, kakacipacuan kaya sa balay ito at sagaran wow sa mga pacuan isang at sinangan withdraw kang umutang ko sa networking kan kalci bang promo bang pernah ko sa niskan. Kalangan promo yang Speaker. Kami Chairman and Chairman ko. Salam Mr. Speaker. And baruan the motion in place as of the calendar runward. Kamudahan ko sunod ng lumapagriyaw labing rin sa gunaw. Chansala mo magkamagit yung mayor, pag iya utupan kamagito, ayman doon na siya, karos mautong kamagito, masaniyay, uwa masanisyo, kamagit paitar, pag iya paitar, ayman patrawan, trial and place, kamudahan ko sunod. Miyat, Speaker, sa umamot, kami, we get a motion in ten place, kamudahan ko sunod pabagituwi sa kwalo labing rin sa gunaw. Ang tamaday kalantaro runward. Chansala mo kamagit mayor, paros mautong kamagito, masaniyay, uwa masanisyo, kamagit paitar, pag iya paitar, ayman patrawan, trial and place, kamudahan ko sunod. Miyat, kamudahan ko sunod, floor leader. Withdraw. Kalangan promo man speaker ay tungal wow sa palim tutuwa ta bang promo speaker man sakaro ko promo niya sa ilang kak place kung matang ko sunod tap ko walisak labing na riso kung ano sa pulmatay kalantar. Kaya man. Sa nang mga magkamagat yung mo, paros mautong kamagito, masaniyay, uwa masanisyo, kamagat paitar, karata pwede paitar, ay man pilpato, ang tayong place, kamatang ko sunod pap, kung ano isyak, labing niya riso kuno. Privilege speaker. Kamu yung floor leader. Kalangan speaker ay tungal wow sa palim tutuwa ta bang promo speaker man sakaro ko promo niya dahil wong kit chairman in finance yung committee finance yung patuan withdraw kung matang ko sunod limab ko iya sa kuno takar yaman. Kaya man. Kalangan, chance lang mga magkamagat yung biltokoyer, kamatang ko sunod limab ki, labing niya riso kuno. Karos mautong kamagito, masaniyay, uwa masanisyo, kamagit paitar, pag-iya paitar, ay man patrawan, Thailand bil katiyanan, kamagit pen placement, kami, floor leader. Kalangan speaker tungal wow sa palim tutuwa ta speaker man sakaro ko promo niya sa ilang kakan place kung matang ko sunod limab ko iya sa kuno ng sa pulmatay kalantar ng ranwat. Chance lang mga magkamagat yung mayor, miya utupan kamagito. Kaya man.
Pagi amia utrebe aimen patrawan Thailand place kamutan ko senet limapki labniar yai sa wono pansabul matay pil kalender and ranwat. Kalangan miete kamutan ko senet manano utro the place. Kamu floor leader. Kalangan speaker men patungan il jato sabun matai deep clerk. Kam kurmak speaker. Tunggal wow sapa dengan patu bang Romain. Speaker saya kat chairman ang kamal speaker. Chancana mau kawai ter floor Thailand kamal lebnan show Thailand kamal.
Puro muna tayo kumaltik tayo kat pan pil calendar o sansal me pil kay takamutang ko sunet kay withdrawer o en sansal amount on kapungpung la me yay kamutang ko sunet pap ko walisak lebenya ruisak wono mag tayo withdraw kay den pap ko wanaisak lebenya ruisak wono karo pwede kamutang ko sunet kan tayo withdrawer o placer ay panpo na si Chief Clerk. Legislature Bill number 5 lang Risa Kwano, a bill for an act amending Chapter 8 of Title 17 of the Pohnpei Code to establish the Pohnpei State Disabilities Trust Fund, amending 12 PC 2-103 to provide for automatic deposits of a percentage of sales tax revenues into the trust fund and for other purposes ang nakayo and watawat. Kaya nang kakatiyanan mas laban kamutan ko sa network, pwede withdraw ban po na si floor leader. Tangan speaker tinggal luaw sa paling tutuwa sa bang promay speaker man sa kara kupurmaon nyo sa ilang kakatiyam masa ni kong matang kusunet 5 kriyaw labi na riyo sa kuno sa bulman kita watawat ko nyo. Chansal makamagat yung may umiyak karyaman pang karyaman. Parus mautung kamagat masa ni ay. Uwa masa ni so. Pagka kamagat ya po itak tayo bang katiyanan masa na ba. Ako may puro info na sa mga introducer and kamutan ko sunet. Kay Senator Perez. Alam ko, Mr. Speaker. Mawat, inan kabrayang ay tungal sa karatan. Wow. An kuburan kubur koros. Ay bilparuan bagi tanggak sa waspenan tipson tutogut tiga dahil bana bali o kabralang kami tumasan. Mr. Speaker, kamadan kusunat duat ay masong-masongan kakabali sa madahil Pohnpei Disability Act of 2019 and Health and Welfare Title 17 Section 8 and sa Maray Pohnpei Code. Magdahil paruan kamanalar nan riyagiti sa tuwaw o ilaki kalian roson mau hanggang kaprotong tayo plan nyo naman katanga kaya pali iray laramaskan tungan ki program o plan o iray laramaskan tungan ki anan toro ini baru onway persons living with disabilities. Sa speaker nan tadawat ay misaglar o blanwat iray kaprotong gutail baru-baru antara lop pit isyak payu o Israel baruan source na pali planwat Israel kawit ma kachkachwat kagdagak baruan yang monium na pali program te planwat wong Israel gan may baruan dar may patabat. Mr. Speaker, sang rob sa waspa na karingin ay maniya maunikan magudugudug pa dahil iba kung kalan gisik syntax may nanabas siyang o padola saan sa mga healthcare premium iwasam kamadang ko siya natuwad patatasang yun 1% and money you and gak kotororla dan par koros bahan parabat and gak apple pan ramasaman masansanan kusunat magday kamanalar na rigid isip tuwaw yay ambassador for disabled persons at pan option cabinet when gak kapaliyang organization kan nagkukutar ng Pohnpei
Puirayan kag empowered o kag advocate on dari sangni kawe moto iman baruan jada kamagit dan kag ketchen nan masan pen kamadang ko sanad lima bugi riyaw levelyan is 3 sa kuno. Speaker. Senator Pahrek, sansal me floor yayer kamagit traigat kat nan mas na ben mako mawar ay man pono si Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa balbang, kumuro mo yun, itong wabang kumuro na ng Senator Carl. Mr. Speaker, kapun kemelil, kamadang ko senat, misalnya salbang kumuro sa el, erupis mamiya. Misalnya lang kamadang ko senat wad. Kayu bon mangon ko senat wad. Esongan ko kitala ko senat Riau. Title isa kisuo isa Riau sa matay ko senat. Ang kakawata trust fund chororyo mapanapali Israel manan to orang kaya nan choror. Ari ye mo Pwuhng kasampal pulpen wini naramaswot. Tama san nang kamudang ko sa nagwot. Apan saya rata kaya tatak yu may Mrs. Speaker. Magchay ko sa neto mabang napali sa matay healthcare plan maranwo telap to kawata for you. Pagkailan kak lakampali mabansan kuyak sang ada yang pada yang Michael dan dia bisa matay insurance o pada yang mo iksen mo niya mabilikin katorola papali abol banal kamalakan. Ito nga mata may Mr. Speaker. Esa-esal menang kamotang ko sa nagbuat. Legislature bilbangang kamanata mo no po yan patulang abol ban Israel wininamas ka sa malu. Arit ikan ko wasaw. Kaya lang kang kamanata mo ni patuan ng Israel. Ayaraman magkaisayr muni me kin patuoto sang ni taxis kan makin degedegta sang ni nedland fuelo alcohol kan jadi nilada ramut kaisa mangi utan yawan muni maka kacang o apali sama tel healthcare plan masan sale me monu magan load yet icharo tep and kakapapali sa matel healthcare plan mawarela kay nanandiyangan mo gid Pwuhng tayo kakapali ko sa nagpot numatang dito ranwat effected yung tayo lutan yawan mo ni magpangkak apapali sa matel healthcare plan pati ang may Mr. Speaker ikamela na legislator kinutan kasambal ko Pwuhng naramaswat kaya bil ka manantak muni kayo mapanpatulang rail aplel ranwat sa pinasek sa patang rail muni makamanaman tao pwede government debil tatang kitiyan pa sa rail tapi irew ka kuya men kaya the legislators Pwuhng kaluwat o kak kamanata muni panapali aray ito kalanan ako sa netyo mabangkatura lang muni yu puan kak ininan lang apelban paluwat paliyu me ranwat niya yung mga daw yan siyo yu at yan mo ko sa net yan apelban paluwat rawiyan siyo yu Ramai Mr. Speaker, irapakan mo sa matailuran kubukura. At again, tatakwat
kakuya tatak mau yo aputel prioritize ma kokodan kamatel healthcare plan bela suma pan sansal memonio ichar buen kak pinene yang tame sansal man kamotang ko sanal good ay kamela magtay suma sa bulman ko pigasan ay tungal event pati ang ay tungal chairman Muhammad man Mr. Speaker kapeng gumel kamotang ko sanal good so kami nanan yang up kami lele kuburan malen maluot ma wan mo ni marana ne apa sansa lang maluot teka kamanayang rai kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Mamawar ayon po na sa mga Israel Makawatan ng Limaray. Senator Edwin. Lang promise Speaker leo kopra yang itung wow. Kasi Speaker Hoy kaping ke matmatao me toka kamumutan question that you know what song what kayo will around main okay ay concern na pit we are going to talk with the Kukotan Trust Fund with main epis chairman in finance with sa main answer with in data tayo nan tiyang brutailan ka kusinete paying supplemental health insurance fund what Pilipinyang tapun supplemental operation answer what yan so magtay bang palang kasang funding what o present reisak and present taisak maging kulang ng healthcare premium fund saan patutiyang ng trust fund what lebleban katukulayo wante ito magkatayakan politiang saan taluot ikasampal ki tangan niya ang suwat trail song toto ang suwat trail song-songan trailan kakan apalyata po ang kak so wasiyagi kaitika sa trail government what up ng Pohnpei kan supplemental healthcare plan tribal kautar ko sa natin trust fund yung tribal man apaliyata o daikat kiyang treto tribal KAPWARESOU ang po ananatan tatok tribal kilkilang-langer niya tribal kamanatar ko sa natin 401k tribal man katuwan yung treto lole pagkatrailan kak tapiyata uyapan tatok yung nagipamawang sa kunamatay kong tatong kan Ong tama miya ang suot mo ikasampal ki ite treta magdray pa ang bilserta o tama miya ang suot imente usong ang source storor na pangkakan to will kasampal ki pa automatically present create patulang na account with kailam kan ina kamo mo yang detail talin kak totong kita niya o ng healthcare premium fund. Pero Mr. Speaker, a concern met ay patuwanta with all due respect, the concern ki timing and trust fund what considering songanan troto na niya kaya sosu tayo kaya bilanan etc. When out data buta lang kak kapaliway ulit ang kalangan. Kailangan mamawal Senator Etuna kung magpupurin po ng sima Senator Simon kung kalawal ito. Kalagadan kami may speaker malitan sa tatwa kunong yang ito kong sakatan statement wow pag may ito po yung katunayang sa pagmamit sa siya yung isang malwat paano may isang rangot ito palawatan promise on the Vice Speaker Kilometer 100% kan paros o tumpun ni tatang daerah Speaker dimat matau tu matau me kabatang kosmik Riau tanam Uya pa mo yakis Eka selfie sawat Pwede sa isang me Buwanikan kata dan kisah pasal memilih
ia tabiria wasawat ia wia miriau tapi suto kotokela anak kami miamat ia pan padodi om bisa silu patuan perform tapi itu lakapan hari kami min patuan dah speaker min kampian talk ia pun kita dunia sawat betul provide subsidy legislature pas kita subsidy NGO bukan legislator apa dia nan miamat iro kayu isagin to tumalan ki aiso to yung kaku water section 8-104A na pitpitan ambassador for disabled person in Pohnpei. Isa ramas manat men Pohnpei mo ramasit niyo ang sawot ambassador Pohnpei ebin kasampal talagang kakuwawari opal from public funds bukan hari either wali patuano in principle yang kasampal ni aramat na tumalang kita Pilipinas niya sang-sang sa Pilipinas ang suwot kita katin kamanala ko sa natin artisan saging ka kapal tamo po suwot ito mo hari ini men talking orang campaign finance yang patun talk walk ani tunai patuan nagbadan na niyo yuto apu yang pantadaw ko tayo sawot magkaiban set aside one money ako nang application sa liya man impact na tayo niyo ang current activities niyo hari mouse speaker komitipan talk aman ada report ni rakan ng concern at ay sa laman berapa ini sampai tu hadin kita kualkan kakpin itak bertantang follow up questions itu report at ay sa kalangan speaker memperdawi ata komputer kinasan po speaker Silar masan ben komogit masan ben kamutan ko sunod kamagit yung mayor dahil tingtin masan ko uchu kiran watawat kayo o kaprola Committee on Finance paros mo itong kamagit masan niyay o masan isyo kamagit po itar dahil tingtin masan ko paros mo itong dahil kamanatan watawat kayo o kaprola Committee on Finance masan niyay o masan isyo kamagit po itar dahil kamanalar kamutan ko sunod limang kuryaw laban sa puno o kaprolanga Committee on Finance perangkap report mo karyaw o kinseklan watawan. Ito kamutangan ko sunod, Chief. Legislature Bill number 8 line resa kwano, a bill for an act amending Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code by adding a new Section 8-202.24 relative to landfill and boat channel rehabilitation in Nampailong, Matalani Municipality, and for other purposes ang Nikayo ng Watawat. Masinipay pamin po na sa floor leader. Ang speaker ay tingaliwaw sa palim patpatuto bang promal speaker man sa karo kuburmawan niya chay langkak nasa ni kung matang kusunet paputuway sa kwali lab na rin sa kuno o sa palman kita mga tawat ko. Saan siya lang mga kumagito niya karyaman po karos mautong kumagito masa niyay uwang masa nisyo huwag kumagito po itak tatang katyanan masa na ito. Ang may kupuruin po na siya introducer o acting chairman in shop niya masa na ito kamutang ko sa network. Kamu Senator Pahrek. Kailangan si Speaker ito wow then parawandan na pilwat may introduce o mentagmang niya attachment game patrang met ni penay masawan ki sabot ay kaptalong siyang ay baruan pagmang dire o imen kamelam kamtiya pantulanan tatoga ibangak provide map o isime and title ang wasaksit amiralap wasaksit tatawag bang yawi mesansal panapali existing tao yung mamiye when kamawya la
o kabadayang landfill. Ay madniyor lap speaker. Mga wal Senator Pahrek, sa po na sa mga acting chairman, Mia Iran Kaparabat. Alam nang kamu Honorable Speaker ko sa palay ng Speaker, kabitiban, taulaw, talk, kami nila. Anan ko sa paling paninin Pohnpei. Karena ini batuan kemungkit dari sebelum kita dengan kayu gawat, o kapito pesengkat, doa kuruput kita malu dan jauh sampai mata. Kalian. Tansal Mayor kamagit yung masulan, masa na ben kamatang ko sa natab kituwa sa kwali, ulit niya sa kuno, ay pangampaw na sa kamagit, karos mautong kamagit o masa na iyay, uwa masa na iso, kamagit paitar, tayo tungkiyan masa na ben, karos mautong talan kamanata, kamatang ko sa natab kituwa sa kwali, ulit niya sa kuno, nuwatawat kayo, o kaprolang, kamitiyan shop, masa na iyay, uwa masa na iso, kamagat paitar o tribal kamanatar kamatan ko sundat pat o pang kabrolan sa matay kamatin siya poran ka report mon karyaw kim sa klang matawad chief Legislature Bill number KAPWARESOU a bill for an act amending Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code by adding a new section 8-202.34 relative to landfill and boat channel in Pwuhng and for other purposes ang nikayong matawad. Dalam kakatian dan masa ni apa yang pilwat terai bangpo na sa floor leader. Kailangan speaker itu kalau sakarwa sa balang kaktat patuta bang pramal speaker ng sakara kuburmaon niya. Kailan kakatian masa ni kamu matang sunod Papua licak lembar licak kuno usabul man kita matawat ko. Dan jalan mau makamagito Mia utripe karos mautong kamagito masa ni o masa ni iso pag kamagito po itak tabang katian masa ni pe ang may kupuro ito na siya acting chairman. Kailangan ng kamu ng speaker ko sa palay tungkol sa karatan. Wow! Speaker, matang ko sinip ng Papua licak lembar licak kuno akaryan tuwa ito may yung magkaidak ito na palayalan minister pa sa malang pinpakpak yung ang wasakis, ang awakta, may pintok oron dan wasa-aw-aw-taw. Ria irap district ang kamutan pagpagwat, pasunadwat, ang ban, yang ito, pasunadwat o report, ay sa nasata report, kami kinapatuwa report dito, ang katapat Korea. Kami niya niya nampay siya pati sa kan, absolute attachment na ito na niya. Pagkabing ko bro, report kan, pasti dua orang buat Korea atau itu loh nggak dan yang agak sopong tapi saya mendua waktu kita dengar supplement kita masih pun buat waktu ini gimana? Jangan mau kawait o kamagit sang acting chairman Simon harus mautong Thailand rotung itu masa ni uang masa ni show kamagit po ito. Karos mautong Thailand sa bulman kita ng watawat kayo o kabrolaan sa bulman try committee shop, masaniyay, uwa masaniso. Kamagit po ito, sa bulman kita, kamutang ko sunod pa, kulisya, klim niya sa kuno, upang kabrolaan sa bulman try committee shop, puran kak report, mun karyaw, o kim sa klan watawat. Niya ito kamutang ko sunod, Chief. Legislature Bill number 50 a bill for an act amending and adding various sections to Chapter 6 of Title 11 of the Pohnpei Code pertaining to public contracts and for other purposes ang nikayong watawat. Kailangan pagi tilwat bangpo na sa floor leader lator. Kailangan speaker tunggal sa paling tutuwa bang pramal speaker ng sakara kuburmaon niya. Kailangan katiyan masa ni kamatang ko sunod 50 benar riso kuno sa bulman gidan watawat kayo. Dan salam mau kamagit mamia karos mautong kamagito masa ni yay uang masa ni iso kamagit paita pagi kamagit paita ansal me ngayon may patrawan we introduce a rin bill para ta isang mo iman pa kumakta kamanatan watawat kayo kaprolang kamtin finance para uya sa bulmaray to check tukiyo ma
o kawai to. Chairman Speaker. Riyang may kupuro ipampon si mga Chairman in Finance. Kamu Chairman. Kailangan may Mrs. Speaker ito nga o sa bahal bangko puro mo yung bangko puro kores. Kami alam kawait na miyayar itaran ka kawait pura dahil maurang ko sa nadwa desensal magtaygal ka na naso yung tukson uyayim kanina yan po ilaut. Ko sa nad mamawar mo ko sa nad one more ni mabangkin apali project ko ananapit. Iko sa nad yang sabiya to sa matay government. Ari lalanso. Ay padang kuburo mo yo nuwa karagarak. Kamagid maluwad sa kuburo mawan miyo tayo sa bulman kita watawat kayo kuburo burdong kamitian mo ni ba nanti yang apaliyo tanan sa matay special session watch. Kalangan may Mrs. Kalangan Chairman. Pwede kawait o kamagid mamiyayat ay pampon sa kamagid. Paros mautong kamagito masa niyay. Pwuhng masa niso. Kamagit paita tayo rutungkir masa nipo. Paros mautong talan kamanala pamataan ko sa network ng watawat kayo o kapulang sa matay kamitian moni masa niyay. Pwuhng masa niso. Kamagit paita o tayo kamanala kamataan ko sa net limopki lebenyari sa puno o bang kapulang kamito ko rin kak. Sa buliman kiyan sumao ang karong atong o kapertong terapotong umutwot mo. Pariyaw kim sa plano ito. Masular kamutaan ko sunod pa sa matay fil calendar ay bang po na sa matay flow liter latore. Wala nga speaker tumalwaw sa paling patpatuto bang pramal speaker man siguro kuburmaon niya. Talang kakrop sa matay kalantar katiyan doon. Ay tinang paisak wala yun sa unuraturo. Kaya man. Saan sa lang mga kawait mamiya talang katiyan doon ng isak wano. Pagi amia utpan kamagto akay katkatya po ng isak wano. Kamuy Senator Edward. Kailangan ko promi Honorable Speaker ng Pachuan kaya sa bali chumal sa karanwa. Honorable Speaker ng Pachuan yung motion. Pwede so me Pachola ranchiyo Pachotawi palipawa. Aray chumalan ki emergency iray Pachoto. So Pachuan to sa rin school kayo me Pachomokul. May men Pachuan kayo motion. Makumkagan kapukoyang appropriate committee. Nibagan check tong bangko promuyo bangko pranano po senators kan. Yes schedule in kapureto sa rikaw sang mokul. Tapi kukurmawan niya. Kailangan ang nag-speaker. Saan sa lang mga makamagit yung mayor paros mo itong kamagito masa niya. Pwuhng masa niso kamagit paita. Nan masa nabak may kawait pwede kamagito ang appropriate committee may kawait na niya committee na pangkayo siya naman. Kami Chairman and PWT. Mga speaker, muna iwan yang patro ay mention kaya siguro nisikilang ang kuburang kon. Puro taon na maluwat mo ang kung floor ice floor yang honorable members kan koros. At ang rail kan me yang train ng kalan. Sopot puro dito niyareo o niyaksin accident yo pilporata me yang field trouble emergency yo ne mokil pais speaker me so mauta to ko amo an emergency are ko ke mokit kit so bo all orange so bo ford mo kanyang apa lipasin siya ko kirla are yang men driver Misino kapilaro napagtinayo yang emergency ay so water yang dito so tayo so un po katapasis po utanan siya to sa tumaw ari karapan emergency uyawi sa rin school ko siya to yang utan kapar nampil load sa rin school ko so ikarapan wat ma karapan so po Yung dito are equal TCNI
Recoconut ma naisit pan mauta rabang purata lang sa ring school. Ayun kailangan. Kailangan Chairman Laban, kami Vice Speaker. Kailangan Speaker Ujwal Suruh mau setan. Speaker kandalam na motion kasambal yung mga nakayod kanang kamungan assignan campaign PWPC po. Kapwa ang kakububutan ng yaban sa masyal ito ka yang kamagagiro mo. Kailangan Vice Speaker asan sa lang mga work kaway ito kumagit mamiya. Dahil na China sa matay committee and PWPC. Dari masular masa nito koros mautong kamagito masa niyay. Pwuhng masa niso. Kamagit pa ita o kamagit siyang Senator Edward makasampal man assign na sa matay committee and PWPC kay the Germany Senator Laban. Kailangan Speaker ay tungal sa pal, nuwaw karak-karak man sa karo kupramal kailang kamal man ang lapinan siya. Kaya man kamal lapinan siya. Chan sa lang mga kaway siyang floor leader Thailand kamal lapinan siya, Thai kamal mas kamal
wow men patawan Thailand sa Bali sa pulmatay uya kupuro sansan mamuna tayo kumaltik tayo kerkepan men be Asia kuno ye miscellaneous business tayo retoron. Apel speaker. Kamu lolita la toro. Lang ko prom speaker tungal wow sa palang patuta bang promo bang prakan kos men kayu kapinggi kawitkan mesansal nan matalan ng siyong komal speaker men sagara ko burma niya Thailand ka krop sa pulmatay kalantar patalan danay jam ng pisak tayo pil kalantar. Kaya man. Salamu kamu kita biaya pergi amiak kamu kita utpan kamu kita try that kecil pan pil kalender kamu lolita. Lang speaker wow sa palang patuta bang promo speaker man patuan ni kamagut Thailand ka kan reconsider kusin na tap ko paisak tayo labing nariso kuno LT1. Salamu kamu kita biaya karos mau tung kamu kita masa ni uo masa ni show kamu kita paitar try reconsider pilu o iban pona se floor leader hong placement in bill sa pulmatay bill calendar na. Lang speaker tungal wow tutuwa speaker man sagara ko burma niya Thailand ka place sunnet tap ko paisak tayo labing nariso kuno ng sa pulmatay kalantar ng ranot. Kaya man. Koros mo tung kamu kita masa ni uo masa ni show Kalau kamu kita perita, Aiman Patron Thailand Place, kamutan ko sunod pap ke paisak tayo na binyari sa kuno LT1, kamu kita mayor Thailand Reconsider. Makoros Placer, Aiman Patron sa Pulmatay Chief Clerk. Legislature Bill Number Bab ko paisak tayo line race ako no. Legislature Crop 1. A bill for an act amending Section 8-202.20 of Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code pertaining to dredging and landfill in Dawan Nangach, Malawi, Kinakap Matalanim, and for other purposes for reconsideration. Kalangan Chief, Chancel Makamukit, Membiye, Thailand amendment yung Thailand katiyanan masinabay ban po na siya introducer and floor amendment. Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, ay tungal wow. Nirolap floor amendment what we are housekeeping floor amendment you. Iman barawan sangian semua we are Polianti delegation matilim, we are pakpak. We are at tungal kapengong katuwat pagi bolan peluat ong matawat karyaw sansan nan kamatawat ugda klagan ban mi ugda ko burmawan mi pe tawodan ka unsag laranot ni motor la klan kom si speaker burma si speaker Iba mo na ikin trongal saita, ikin aiperta o ay trongal magit pilikin evsongala sa karmisit. Then baruan mo yata motion dahil gag nasa ni floor amendment pa pag-silisip tuwa level niya risa ko na. Parliament. Diyan siya lang mga kamagit mamiya, koros mo itong kamagit masa ni uo masa ni show. Pag kamagit niya po ita, akmal ko po rin po na siya offer and floor amendment, Senator Perez. Kalangan ko, Speaker. Kabrayang niyaralap kabang malawat po yung kuburmawan katuwad na niya ong tilpabag paisak payo sabi niya roy sa kulo niya poltar ang sugi sa malar. Floor amendment what? Bahan yata housekeeping bukan kak apal yala menel kamatawat nunsak ong tirakan masansan nan floor amendment words online silu payu demau o irat ikan masansan ay met kalangan sa speaker Kalangan Senator Perez Pietro Masanbe kamu floor leader la toro Ay kalangan speaker ay tungal wow sa paling tutuwa sa bang from speaker man kamelele me patron
tungal chairman mao chairman chairman ko iman kami lelam so ramat man tatap kisili saktual level rio sa kuno patulong bukan sudah wakit hinang pemaurin kusunit niya kamatang kusunit niya pangka kapali para kuan intintaan kusunit wet pangka sa nama sang ni karabaw ni sakura kuburma ni telanggak rutin timasan pro sa bulman kita Chan selama makamagit miya o pagi miya utpan kamagito koros mautun kamagito masani Pwuhng masani show kamagit paita dari tungtir masani to koros mautun floor amendment pap kisilisak tua oleh penyari sakono masani Pwuhng masani show kamagit paita roktai sabulman gitar floor amendment pap kisilisak tua oleh penyari sakono Bachelor masani ben pil ikan policy floor leader Kailangan ng promise speaker tungaluwaw sa palang tutuwa speaker man yata kamagot kay langgak recenti basan panaman man kang koros o sa man ito may motion o katlaw sa man kita koryaw kan sa klang watawat Chan selama kamagot mamiya dahil recenti masih ben kamutan ko sunod pab ko paisok payo lo banya reisok Olo LT1 koros mautong kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paita dari tungtir Pergi miya floor amendment magtala after kamanala sa bulmatay rule may required duplication bansality o kamutan ko sunod pab ko paisok payo laban niya reisok 1 LT1 uyalar LT2 Pergi at ang katiyanan karyaw kem saglang atawa sa ganong sis ni May may bonpone sa Kipler Senator Aprang, Amen. Senator Apis, Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edmond, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irene, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Le Pen, Senator Buchanan, Senator Louis, Amen. Senator Miguel, Senator Perez, Amen. Senator Simon, Senator Simram, Mr. Speaker. Kailangan chief, kailangan kurkan koros o sansal na sabi matay na choose meto ko kamutang ko sunod pab ko paisok payo na pinari sa kuno LT2 choose sa quality o sa tumawang kamutang ko sunod wood. Ranwot tayo kamanala kamutang ko sunod pab ko paisok payo na pinari sa kuno LT2. Miya ito kamutang ko sunod masular kamutang ko sunod panpil calendar ay panpo na sa sabi matay floor leader. Kailangan ko promise speaker ay tungaluwaw sa palang tutuwa tabang pamal speaker ikamilala na matalang kamal miya kawit sang chairman kan po kita tok kasampalakan mamiya sang ni karabaw nuwa o karakarak may sakara ko pramal sa ilang kakairala sa pulmatay ko purun ranwot o prong sa pali wasaksit ni subject to call Chansya lang mo kamagat mamiya. Amo na iban po na siya kamagat mamiya. May kupurin po na siya mga chairman kan. Mamiya pakair. Ang kaksansya lang mo Honorable Senator. Speaker, Kami, chairman ng JN ko. kailangan ko, Mr. Speaker, wow, men kataman sa matay executive kung kamdin chain ko, moran sa yung forward into one apil posted nan sa matay politin. Chansya lang mo pakair sa chairman ng JN ko. Sabul mo may meeting. Moran sa sabul matay uya ko puron ramot. Kami, chairman ng R&D. Kailangan ko may good speaker in sangat cepat cuan leo kacaman itu kuburkan sebelum kamti na R&D pampacoyan ang karong-rong kolokriya o conference 1 ukay sebelum memberin kamti na R&D yo
to libil Honorable Senator Magagan yang bacayan. Kailangan ng kompromi Honorable Speaker. Kalangan Chairman, Chancel San Chairman, Mia Sabul Mamail Meeting Kulok Riau, Morinche Sabul Madrasa. Kamu Chairman and Shop. Kailangan ang kamu speaker ko sa pala ito ba sa karatan wow. Yung patuang walian di ang chairman committee sa abo pakaya ito pag sa biya. Matay tuwal korong-korong yung klap yung wala rangwat na nasa pamam speaker conference room kaya tantuang order tan mata kailangan ng protocol. Kalangan Chancel Pakay sang Acting Chairman Simon Sabul Mamail Meeting Committee Shop Clock Ewalep Nan Sabul Matay Speakers Conference Room. Kamu Chairman at mo. Kailangan po speaker ito nga sa karatan wow. Naman kabayasin ito committee ang social and culture na niya invitation yung ranwat patoto o speaker o kaila dahil committee dahil naman pati ang kan dahil lapalyalar ran riyaw sa malarong commission on social and culture I am sport kapag kawalaran ng clock siluwa ipapag dahil ang piliyang pati patakot niya invitation nila ito rin speaker Kalangan Chairman Edmond Pakair invitation Mia o Senator Ganan Kakpateng Acting Governor Ong Kaulan Israel Member in Sport Commission kay Clark Shilu. Kalangan Chairman Pwuhng Pakair Masansal siyang kamuy Senator Edmond Senator Edward. Kailangan ng kompromi Honorable Speaker kakacepat-cepat beliau kaya sa bali tinggal cakaran wawo kapung la clock in tuba nomor bisa wasit clock kaya wallet kaya clock kaya non-conference 1 kailangan Chancellor mo clock kaya wallet parity non-conference 1 kung uyang member ka ng padyang chairman. Kamu Senator Edwin. Mr. Speaker, wish to have a nice weekend. Kailangan. Speaker. Kailangan Senator Edwin kamu Senator Pahrek. Buwan tayo utanan siya uy. Amen. Nansun pakairwat, pakair gita. And kit delegation matalim at sungal kapeng buwi. Kuburuma mamiya ang pil occupy sa payo. O meeting na chain go ban tuan bi nan conference 1. Moran tuwi ako po. Kalangan Chancellor mo Pakair sang Conference 2. Chairman and Chair ko sa Blumamal meeting non-conference 2 clock Moran tuwi ako po. Moran tuwi ako po sa Blumatal wiyak po. O nan sakarata o kapeng sang delegation metalani metok kamutan ko sinit pab ko paisok payo le banyari sa puno LD2 magtay ka manila. Masular Pakair Chairman Moni Mia Pakair na kamu acting chairman Kalangan may speaker kaysa pala itungol sa krataan wow men pata sa pun mo kamitin Rosan mo Pakair ki yung members ko rin on the lookout ong mamatelew proport na and kapila pala o yes sa pun mamatelew Kalangan acting chairman Pakair Sansal Masular Pakair ay bahan po na sa kamagit sa Sabulmatay floor leader Thailand Kumaldi sang Uyakupur o sa Balpane subject to call. Karos mautong kamagito masani ay Pwuhng masani siyo kamagit paitar o kalangan ng Honorable Senator ko Karos o weekend mao nituan Senator at Winebil Patrawan.